Okay, o di mai segala bitso le mata la morena rona Jesu Kriste ngwaneso ya ratehang a re kene le wena thutong ya kajeno. Thuto ya rona ka jeko lena ke rata hore re nke re reng sehloho sa yona ebe amohelang katleho ya ba bang, amohelang katleho ya ba bang. Ka bala ho mare ka kgaolo ya boraro temana 32 ho isa temana ya 41. Ha re ba le palo ena lentswe he ke itse ke mareka kgaolo ya borobong temana 32 ho isa temana 41. Jwale Johanne a bua le yena a re, moruti, re bone mong ya re latelang a leleka batemona ka lebitso la hao, mme re mo hanetse ka hobane a ne a sa re latele. Empa Jesu a re le seke la mo hanela hobane ha o motho ya ka phakisang a mpolela hampe ha e entse mohlolo ka lebitso la ka, hobane ya se re lwantsheng wa re emela. E mong le mong ya leno sa mohope wa metsi ka lebitso la ka hobane le ba Kriste. Ka nnete ke re ho lona ha ka ke a timellwa ke moputso wa hae. Pala lentswe fela ha kana morena a e hlonofatse ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Moye motle re ntse re leetong le yang Jerusalema moo Jesu a ileng ho tlotlisa Modimo Ntatae. Tseleng mona moo ba tsamayang teng ho bonwe monna ya sebetsang ka katleho e kgolo. A bonahala phekola batho mme ba fela ba fola batho bao. Johanne e mong wa baratuwa bana ba morena Jesu o bona ketsahalo yana ena le wa tle wa yona. Jwale o etsa qeto ya go mahanele kapa o utlwa eka pele a ka qala pele a mo mamela hantle hore na motho enwa o ntse a reng ka Modimo ka molomo, o ntse a reng ka molomo wa hae. Ha ntse a mo mamela a utlwa taba tse a buang ka tsona, o mo utlwa hantle a ntse a re ka lebitso la Jesu motemona tswa mothong enwa. Ha Johanne a sheba o bona mokudi a lokoloha, o bona a phela a ba a eme a phethe mesebetsi ya hae. Jwale Johanne ha wa sheba ka hare mo mohlapi wa barutwa ba bang, o elellwa hore eno ha se a tsamayang le bona ho hang, ebile hape ha hona moo bonwang a latetse morena Jesu. Motho enwa ko ntho ena ntse e etsahala ya mamakatsa hore na hantle o tla ibitsang. O bolella barutwa ba bang mme ba dumellana hore motho enwa ha emiswe tshebetsong yana. Ba fela ba mothiba ba re a emise ba mo hanela. Empa pele ba mothiba ho bonahala ba ile ba mo botsa hore na seo a se etsang o se etsa ka lebitso la mang. Ho bonahala ba rabetse ka hore ke ka lebitso la Jesu a lelekileng batemona. Le ha o le jwalo ba ile ba mothiba hore a se tswele pele. Moruti, mmoledi, le wena moefangkgedi, le wena bohileng thuto ena ya letsatsi la kajeno, e ka ba o nahana hore eng ka tabena? Na barutwa ba nepile ho mo emisa na? Na ba thibile motho eo ya sa lateleng Jesu fela a etsa mehlolo e tjena ka nepo na? Ha ele wena o ka bo entseng tabeng e. Jwale ha re yeng tebaneng ka temana, hopola ho sehloho sa ka sa mothuto ya rona ke re amohelang katleho ya ba bang. Ha re yeng temaneng 32 mme re mohanetse. Ba mohanetse hobaneng? Na taba e tje ha re na yona dibakeng tse fapaneng ka hara bodumedi ba rona na? Na ha re ke re nyatse ba bang ba kopaneng sebakeng seo e seng sa rona fela na? Moo ba kopaneng ka tshebetso e le ka tshebeletso ho Jesu Kriste fela
ba sa kopana bakeng sa rona na. Hana ke eng e ntseng bothata tabeng ya kereke e kopaneng le ka hara moo re leng hona teng kapa ka hara naha ya rona. Hobaneng ho ka ba le makgotla a dikereke a ka fetang bonngwe naheng e le nngwe kapa naheng e nyane jwalo ka yana ena ya rona na? Ho araba potso ena ya hore ba mo hanetse hobaneng, ha ke re shebe ditaba tse latelang. Ka nako nngwe ho ba hanela, ho mo hanela e ka ba se nepahetseng. Ke re ka nako nngwe ho mo hanela e ka ba se nepahetseng haholo haeba seo se tlontlolla lebitso la Jesu Kriste. Empa haeba a sebeletsa yena, mme ho bonahala hore ka nnete o sebetsa hantle, ha hona moo o tshwanetseng, kapa ha o ka bonahala mosebetsi moo a ntseng o etsa mosebetsi se seholo sa hae ke tsa ba boithuso ba hae, kapa o leka hore a ithuse, ho mo hanela ho nepahetse, ho hanela. Empa dibakeng tse ngata motho o tla fumana hore ba hanelwa tlasa mabaka a kang ana. Ya pele, ho ba mona ka hore ba tla ba matla hore feta. Ke ditaba tse ding tse hlahang dibakeng tse ngata. Mohlomong dikereke tsa bona di qetella di le ka hodimo ho tsa rona ka boholo. Ka nako nngwe jwale batho ba thibela batho bana hore ba ka nna ba le kereke e kgolo feta moo. Ya bobedi, ke itse ke taba ya pele, ke taba ya mona, o ka nna ba thibela ka lebaka la mona. Taba ya bobedi, ho ema ka hore ha ba tsamaise tshebeletso ka tsela e tshwanang le eo re tsamaisang ka yona. E ka nna ba lebaka leno ka nako tse ding, kapa kolobetso ya bona ba e etsa ka tsela e sa tshwaneng le eo rona re etsang ka yona. Ho motho ebe jwale ha kgone ho bala le ho utlwisisa se bolelwang ke buka ya tshenolo kgaolong ya 21 temana 12 moo o fumanang mantswe a reng o dikeditswe ke lerako le leholo le phahameng, o kenwa ka menyako e 12, mme manyoloi a 12 a eme menyakong ya rona, mme mabitso a ngodilwe hodima yona, e leng mabitso a meloko e 12 ya bana ba Israele. Ka nako tse ding ho thibela motho o sa lemohe hore e ntse le monyako o mong o Morena Modimo a sebeletsang batho ka yona. Ha re temaneng ya 39 le 40 moo Jesu a reng, le seke la mohanela ha e ntse mehlolo ka lebitso la ka, hobane ya sa re lwantsheng wa re emela. Jesu mona o re, haeba motho e mong a sebetsa se setle, haeba motho e mong a etsa sebetsa se setle, le tlabe le mohanela hobaneng? Hobane ntho e ntle ke e hlokwang ke Modimo, le tlabe le mohanela hobaneng? Le tlabe le sa etse hantle ha le hanela motho eo ho tswela pele ho batla ho kgahlang Modimo, le tlabe le sa etse hantle. Empa ha motho a bala ho Mathewu kgaolo ya 12 temana ya 40, o fumana mantswe e ka reng a builweng ke Jesu, eka a bua se fapaneng le se buang mona ke Mareka mona mene re bala teng. Hobane temaneng eo Mathewu yena hore Jesu o ile a re, ya sa ntwaneleng wa ntwantsha, le a sa bokeleng le nna o a hasanya. Seo Mathewu mona sona hantle seo Mathewu a se bolelang mona ke hore haeba motho a tiisa molala wa hae, a hana ho etsa botle, e sita le ho fana ka botle ho batho kapa ho motho e mong ya nang le tlhoko, motho eo ka yena o sebetsa se kgahlanong le Modimo. Ke sona seo a se bolelang. Ditemana tsena di hlaha diefangheling tsena tse pedi, tsena tse hlahang ha di hanane, empa di bolela moelelo o Jesu a buang ka ona, hore se setle
se tshwanetseng se etsuwe se etsuwe. Se neng se bua ke Johane ho Jesu hore motho ke enwa, re mmona ile a sa o lateleng fela a leleka batemana ka lebitso la hao, ebile re mo hanetse. Se tshwana hantle le seo Joshua a neng a se etsa ho Moshe bukeng ya Numere kgaolong ya 28 moo a ileng a re ho Moshe, morenaka Moshe ba thibele. Mona e ne le ha moo Joshua a neng a le kgahlanong le ho profeta hwa Eldad le Medadi bana ba profeta bane ba profeta ba le ka ga diahelo. Jwale re bona moo Moshe a re temaneng ya 29 Moshe a re na wa mpoulela na ho ja setjhaba kaofela sa Jehova se ka fela sa profeta. Ka mantswe a mang, ntho eo batho bano ba fihletsweng ke yona ke moya wa Modimo. Moya wa Modimo o etsa hore batho ba etse mosebetsi, hoja batho bohle kaofela ba ka ba jwalo. Mme Jehova a bua o na beile moya wa hae hodima bona, mme ka lebaka leo ba ne ba profeta ka lebaka leo. Mme le mona temaneng ena e ho mareka Jesu o itse le se la mohanela. Ha re ya temaneng ya 40 motso moo, e mong le mong ya le nosang mohope wa metsi ka lebitso la ka hobane le ba Kriste, ka nnete ke re ho lona ha ka ke a timellwa ke moputso wa hae. Mona Jesu o ruta hore taba ya pele, sefe kapa sefe se senyenyane se etsuwang e le se molemo se etsuwa ka sepheo se setle se nepahetse. Taba pele ye, ntho enngwe le enngwe nyenyane e etsuwang e le e molemo ebile e etsuwa ka sepheo se setle e nepahetse. Taba bobedi o na ruta hore diketso tsohle tse ntle tse etsetswang batho di etswa ka tumelo, ho se ho ntse ho etswa ho Jesu ka sebele. Taba yona eo e sentse e etswa ho Jesu haeba ditaba tsena di etswa ho na le boemo ba tumelo. Taba boraro, tshebetso e jwalo ke letshwao la boteng le lerato la Modimo. Modimo ha thabiswe haholo ke ho utlwa re bua lentswe la hae. Se mo thabisang haholoholo ke ho fetisa ka hore re kenye lona lentswe leo la hae tshebetsong, mme yena seo se pakahatswa ke ho nehelana ka seo motho e mong a se hlokang, e leng pheko ena e neng e hlokwa ke motho eo. Mme hore motho ena ya jwalo ruri o tla fumana moputso wa hae. Ngwaneso, tsatsi la kajeno ke rata hore thuto ya kajeno re felle mona ka yona. Re leka hore re re na re lokela hore re thibelle batho ba bang ho etsa ho hotle na. Kgotso ya Morena Modimo be le wena. Kgotso. Thuto ya rona e fella mona. Ke o kopa hore o bontshe maikutlo a hao moo ka hore o etse di-comment tlase moo, mme re ka thaba hape ha ka etsa subscribe tlase moo. Kgotso.